When you Si nous visit n'a the trouvé hell. l'autre visiter l'enfer. Lundi qui était 6 juillet, Monday, that was July 6th. pendant moi là quand on voit très clair qui dit comme ça en Well, I was- chambre prière. When I was at home, I heard a voice tell me to get into prayer. Pendant mon très bon Dieu parle avec moi, il dit besoin jeudi avec vendredi pour pas manger pas boire. And while I was praying, I heard the voice of the Lord tell me, I need you to not eat. I need you to pray between Thursday and Friday. Moi les maris moi dit ça moi partager ça avec me dit pour 2 jours ça yo pas ni manger pas ni boire m'a prêté dans la prière. I shared this with my husband, and I told him those 2 days I would not eat or drink. Les jours vendredi arrivé pendant que nous fait prière environ 11h du soir. While I was praying on that Friday around 11 p.m., Pendant nous prié moi en présence qui paraît il dit Holy Spirit. while I was praying, there's a presence that appeared, and it was the Holy Spirit. Pendant m'a regardé présence là, m'a regardé personnage là, While I was looking at the presence, the being that was there, comme ça pas qu'à supporter lui. that this body cannot hold the presence. Même côté me senti un tourbillon, The same place I felt like a twister, tourbillon prend, like the tornado took me, il est monté ensemble and avec it go up with me, une body hein, and my body, il tombé à terre, it dropped to the floor, il était dans mes maris. and it stayed in my husband's head. Pendant me regarder ma petit monde moi yo. As I'm going, I'm seeing my children. Me dit Seigneur, me pas venir aller. I said, Lord, I don't want to go yet. Me dit bon mon chance encore Give me another chance, parce que me pas faire rien pour vous. because I haven't done anything for you. Il dit jodi hein, He said, today, me vais visiter l'enfer I'm avant. going to visit hell with you. Me dit non me pas là. I said, no, I'm not going. Me songe là il te bon mon vision de ça. I remember one time he gave me a vision about that. Vision ça pas rien. That vision was nothing. Ça c'était un rêve. That was a dream. Mais ça c'est kounya ma prière But était. now I'm seeing the reality. Pendant ma rentrée, While I was going in, si me dit nous fermer toute lumière là. if I was to tell you turn off all the lights, Si me dit le monde entier fait noir. if I tell you the world is in darkness, Ça pas fait noir. this is not darkness. Si me dit on bagaille nous on bagaille éclater nous tout à courir nous If peur. I tell you something just blow out, you will be afraid and run. Ça pas peur. That's not fear. Me pas décrire ça moi. I cannot describe what I saw. Pendant ma rentrée fait noir. While I was entering, it was so dark. Je commençais à sentir chaud. I started feeling hot. Je dis, je ne pas capable de rentrer. I said, I cannot, I'm not going in. Le personnage qui est des coups. And then he hold me on the back of my Je neck. pousse pour And he's rentrer. pushing me to go in. Je fais comme ça, je ne pas And I'm rentrer. resisting. I Il don't dit, c'est want to pour go. rentrer. He said, you must go C'est in. pour aller dire You must go tell l'humanité, humanity, l'église, church, apôtre, apostle, prophète, prophet, évangéliste, evangelist. l'enfer réel. Hell is real. Pendant la poussée, moi, While he was pushing me, le personnage a campé à côté. and the being was standing next to me. Je commençais ma vie Oui, parce que réalité. ça And then I'm sent pile. living the reality of hell. 3 bagarres autour dans l'enfer. 3 things you hear in hell. Mon après People are screaming. mon chaud, They hot mon soif. and they thirsty. 3 bagarres ça. Those 3 things. Réel là, ou pas qu'à expliquer réel ça. Scream, you cannot explain the way they are screaming. Soirée, ou pas qu'à tout, ou pas qu'à supporter. Your ears cannot hold the sound. L'esprit ou tellement vivant, Your spirit is so alive. ou qu'à sentir toute You bagaille. can feel everything. Sa femme comprend là, on mourir. This is to make me understand when somebody Pas dies. rien. The body's nothing. Comme ça, on va gérer. This body you are holding to, it's nothing. Vraiment, ou même non. You're the real you. Par exemple, on entre dans une For machine. example, you enter a car. On entre dans la machine. You enter the car. L'on sortit dans la machine. When you get out of the car, Machine n'a arrêté. the car Mais stays. vraiment, ou même But the real sorti. you come C'est out. comme ça, oui. This is how it is. Pendant que je poussais, moi, While he was pushing me, montrer dans une salle. I enter a room. L'enfer a plusieurs départements. Hell has many departments. Pendant que je poussais, montrer dans When la he salle là. pushed me in, I went into a room. Moi, là, elle est adultère. I see adultery. Moi, m'a crié. I'm crying. Pas qu'à supporter. I cannot hold anymore. Il dit, ma faut vivre ça, mon ça, yo a He vivre said, là. I want you to live what these people are living right now. Commencer à sentir douleur, I'm mon yo a beginning to vivre là. feel the pain they are going through. Ma prélé, moi, je ne pas qu'à I'm rester là. screaming out, I can stay here. Pendant ma prélé, je me dis, mettez-moi dehors. While I'm crying, I said, get me out of here. Moi, comme pasteur, I saw there was a pastor. il bon non. He gave me his name.
Il dit comme ça. He told me, Il connaît. I know you. Il cite un nom. He said my name. Il dit non pas qu'on nom. He said, I said, I don't know you. Il dit pas où connaît. He said, your husband know me. Il dit qu'on ami ou quoi qui dans l'église He ou. said, I have a friend that's in your church. Il connaît. He knows you. Il cite un nom libre He moi. said his name. He gave me his name. Il dit ça fait là. I said, what are you doing here? Il dit moi non adultère mourir dans adultère. He said, I died in adultery. Il dit madame était Haïti. He said, his wife was in Haiti. Mais elle vient ici. When he came over here, Il a vécu avec une fille. and then he was living with somebody else. L'église pas de connaît. Church did not know. La prêcher. He was preaching. Moi là. I see him here. Il dit mal dit comme ça. He said, go tell them L'enfer réel. hell is real. Il dit qui côté. I said, where were you? Il dit non son Homestead. I said, I'm in the area of Homestead. Il dit pas capable. I said, I can't. Il dit Seigneur mettez-moi He dehors. said, Lord, please get me out. La crié à maman. Crying Il severe. dit mal dit mon yo. He said, go tell the people L'enfer existe. hell exists. Il commence à dire Jésus pitié. He began to say, Jesus, have Jésus, mercy. pitié. Have mercy. Moi repenti. I repent. Voyez m'aller. Send me away. Mal dit mon yo. Go tell the people. Jésus garde le comme ça. Jesus, look at him. Jésus dit où mettez tête là. You put yourself Et there. pas moi mettre Not là. me. I didn't put Ou you there. choisi pour là. You choose to be Et there. pas moi mettre I là. didn't put you there. Il vient regarder. He turned and looked Il at dit him. trop tard. He said, it's too late. Même côté là. In the same place. Pasteur a commencé The pastor began. à jurer Jésus. Then began to curse Commencé à Jesus dire bêtises. and saying curse words. Après ça même force là And then encore. that same power Il prend. took me Il mettait dans l'autre salle. and then put me in another room. Pendant la folie dans l'autre While salle he là. was pushing me into that other room, Moi senti la chaud. I felt it was hot. Deuxième partie ça. The second part, Il vraiment chaud. it was so hot. Moi c'est homosexuel. I saw the homosexual. Dans chaque département And ça yo. all those departments, Pour te faire me rencontrer un monde moins connaît. God made me meet someone I knew. Monde qui t'est mourir. These people have died. Et non seulement Not only l'enfer hell, ou gen voilà. you may be here, Mais si la vous pas but content. if your life is not important, Non mou your soul camper stand. qui veut dire non That mou means là tout. your soul will go there Si as moun well. sa pas qui t'en If repenti. that person does not Non mou repent, là. their soul will go in Et ça there. fait il dit alti yo. This is why he said, go tell them L'enfer existe. hell exists. La montre non côté homosexuel. When I enter the room of Il homosexuals, dit là c'est monde garçon à garçon. he said this room is for men and men, Fille avec fille. women to women. Gon jeune dame. There's a young lady. Li présente le bon moi. He presented her to me. Li bon non. He gave me her name, Li dit li était Boston. and then she said she used to live in Li bon non Boston. parents. She gave me her parents' Li bon name. adresse She li. gave me her address, Et moi je viens. and I found them. L'enfer existe. Her hell exists. La crié amèrement. She was crying severely. Démon. Demons. M'baka décrire démon. I cannot describe the demons. Bagay qui m'baka expliquer. I cannot explain. La crié. She's crying. La crié. She's crying. Et pourtant démon yo. And then those demons, Yo prend homosexuel yo. they take the homosexual, Monsieur yo. the men, Yo martyrisé yo. they martyr them. Yo rale pour avec parti yo. They call it yabriti. Et gon série de épée. They have sword, Yo pose épée ça. and then they take the sword, Ya fourrel nan mesdames yo. and then they are piercing the Yo di women. ou te enjoy. They say uta réjoui, Enjoy. réjoui, C'est enjoy kounya. réjoui kounya. Ya brele. Yeah, they crying, Ya brele. they crying. Et Jésus dit m'ba And force Jesus aussi. said, I'm gonna make you feel. Il dit m'ba force aussi. And by force something. Dis non Lord. No Jesus. Comment ça sortir? I started to feel. M'a sortir. I'm feeling the pain. Douleur. The pain. Chaque période l'on pas mourir. What worse you not die? Vous voulez mourir. You want to Vous die. n'avez mourir déjà. You can die, but you're already dead. Vous pas mourir. You can't die, you can die Vous sentez douleur. anymore. You feel the pain, Vous pas qu'à expliquer douleur but you ça. cannot explain this pain. Il dit m'a faut He vivre. said, I want you to live it. Ah, dis l'église moi. Go tell my church. L'enfer existe. Hell exists. Moi qui pas quoi. Those who don't believe, Ah, Dieu l'enfer existe. go tell them hell Pas exists. faut venir là. I don't make you come Vous here pensez c'est tout. to feel that you Vous pensez own. pire ou pas c'est No, you tout. feel like you're all. Faut vivre. I make you live it. Pour sauver mon Dieu. To save those Ah, people. Dieu Go l'enfer tell them hell exists. Je suis malade avec vous. What's to do you? Si pas un message moi. If you don't give my Ma message, faut venir là. I will make you come here. Après ça, And then il prend. it took me. Il mettait mon corps. He put me again Non, l'autre salle. in another room. Je dis pas rentrer I said, là. I'm not going in Je there. dis pas rentrer. I said, I'm not going. Quand il a la poussé, m'a He's fait pushing me and I'm Quand il a même côté
a montré. And the place at the same La time. montré moi département. When I enter a certain department, Moun qui aime pas mentir. people who like to lie. Bible mes amis. The Bible Li says ba vérité. it is the truth. Li Bible. Read your Bible. Pasteur te parlé sur ça. Pastor talked about that. Li décrivait It describes tout bagay là-dedans. everything in it. Et dans l'enfer, In hell, chaque département ça every yo. department. Ou à la parole là You see encore. the word again. La écrit. It is writing. La petit ou pas He connaît. said, you don't know? Parole pour Dieu The dit. word of God Pas says, bail menti. don't lie. Mais ou même moi bail But menti. you're lying. Moun n'a bail And menti. the person is Un lying. démon And then the demons prend langue moun ça. take these people's Li dit ou tongue. pas connaît langue ou. He said, don't you know your C'est mon tongue? Dieu pour adorer avec. God, you must worship C'est mon with. Dieu pour boire You gloire. must give God glory. Mais langue ou. But your tongue Pas là pour bail is menti. not there to lie. Et then il prend langue ça. And then he takes those Yo tongues. rale langue là. Then he pulls them. Gen wadou ou ka camper là. You could stand over there. Et langue là fait And then he pulls the lungs to go all the way over here to the tongue. And then they're slicing them. And then Jesus dit comme ça. Et Jésus dit, Non, on va faire expérience. now I'm going to make you experience this. Je dis non. I said, no. Je dis comment faire on langue au monde I comme said, ça. how can somebody's tongue come from Je dis there tout to bagaille you? possible. He said, everything is Parce que possible. c'est mon Dieu. Because I am God. Je ne vais pas créer l'enfer pour I monde. did not create hell for Même you. créer l'enfer I create hell pour démons. for the demons. Pour démons avec For the Satan. demons and Mais Satan. l'humanité But humanity choisit choose pour suivre Satan. to follow Eh bien, tout Satan. le monde qui suit And Satan. everyone who follows Il y a Satan, venu là. they will come Mais there. c'est pas dit peuple moyen. Go tell my people, Suspend by menti. stop lying. Ou même qu'à by menti. Those of you that are lying, I'm supplié. tonight I beg you, Pas by menti. don't lie. Mais moi je veux. Even not even a place. Do not lie. Après ça, il prend mon corps. And then he took me. La montre avec mon côté. And then he was entering in another place with me. La vraiment chaud. It was very hot. Moi côté département ça sataniste. I saw another department which is Satanism, Sorcière. sorcery. Et département ça. That department, Il vraiment chaud. it is very hot. M'après les moi. I was screaming. Pas capable I encore. could not take it. Il dit c'est pour ouais. He said, you must see. Il dit mettez-moi dehors. He said, get me Il dit out. c'est pour ouais. He said, you must see. Al dit l'église. Go tell the church Pour les petits. to repent. Al dit le monde. Go tell the world Les petits. to repent. Tout le monde. Everyone. Quand mettez pour tout le You're monde. not putting Notre travail, at work. Et là il a fini. And they will come here. Tout le monde qui entre dans satanisme. Everyone that enters Tout le monde qui Satanism. n'a pas bon. Everyone that are Tout le monde qui n'a pas witchcraft. encore. Everyone witchcraft. Celle-là il a fini. They will go into that Après place. ça, moi, je vais dans le département ça. And then that well, all of them. Moi, il y a un monde qui a crié I à see même. somebody that's crying. Lire le nom. That person called my name. C'est qui est ce monde qui la connaît? He said, who's here that know me? Là, je regarde moi, son monde, moi, connais When très I bien. look, it was somebody I know very well. Un monde qui est l'église. Somebody who was in church C'est mourir. that died. Là, When he called me, il dit comme ça. he told me Je suis sorcière. I was doing sorcery. Malgré que je chanté dans Whether I le was singing in choir, malgré que je l'église. whether I was in church, Je suis sorcière. I was a sorcerer. Il dit que je derrière tout. I was there, I was trying to kill you. Je pour plusieurs fois. When I went places, I've done things for you, but you couldn't catch it. Il dit que je besoin de tirer. He said, I was trying to kill you Quand tu premier petit toi. when you threw your first child. Et là, je premier petit moi. When I was carrying when you J'étais were very the first sick. child. Vraiment malade. I was very sick when I was Ça carrying m'a the first garanti child. witness, ça m'a dit. 29 mois à l'hôpital. I spent 9 months in the hospital. Il dit que tu es bon jour. And I was trying to kill you. Il commence à pourquoi. Then she started taking her body. La manger. She's eating it. La manger toute She's flash. eating all his flesh. Dans le département ça. In that department. Mon a commencé à manger And flash. that person began to eat their own Dans flesh. less d'une seconde. Now, 1 second, Il va même qu'on souffle. not even a big breath. Il a commencé And encore. it began again. Jésus dit qu'on y a. Jesus said, now, Ou pas l'expérience now ni you're ou même. going to experience this. Même côté. The same place. Commencez à manger comme. I began to eat my flesh. Commencez à manger I comme. began to eat my flesh. Commencez à manger I comme. began to eat my flesh. Là, tout comme film manger. After my whole body, Non, non, moi, seconde. in less than a second, Ah, la tournée my encore. whole body came back Les to yeux, normal. c'est l'église. She said, go tell the church, Dis le monde. go tell the world, Qui était sataniste. don't let Qui them était vaudou. there's some Qui était sorcière. witch Qui sorcery, était bacard. witch, Qui était maman. Fais chouette, moi. come to me, Parce qu'elle me sauve, mon Dieu. because I'm a Qui God est l'amour. that has love. Après, une deuxième I will chance. give a second Tout le monde chance. qui l'a, yo. Those of you Yo who perdu déjà. that have been Pas lost, de repentance pour yo. no repentance. Mais si là, qui tout est à toujours. Those of you, those Quelle of you, repentance. there's repentance. Ah, si on l'a But parti. tell them to repent. Même côté encore. Same place.
Il prend mon corps. took me, Il transporte dans une salle. me another room. Là, je regarde moi salle, sa masturbation. When I look at that room, it says masturbation. Dans chambre ça, In that room, dans salle département ça, In that room. prison. it, Moi coulève, I see snakes. moi vin. I see Il y a pas de sorti. worms. They go Mon in qui and out. masturbe tête yo. Those that are masturbating themselves. Coulève ça apporter en dedans mon yo. That snake will enter them. Vin apporter dans dedans mon Those yo. worm will enter them. Coulève moi au monde. And I saw somebody. Au monde connaît très bien. Somebody I know very well. Les dîmes la fin là tout. He told me he was coming here too. En 10 paroles là. Go tell them Malgré sous terre la fin là. whether he is on the earth, he's Parce que coming. la masturbe tête Because li. that person is masturbating. Dis on répétit chez là. To repent, Sheila. Dis on répétit Tell pour them moi. to repent. M'pas créer le fait pour Because I monde. did not create hell for them. Même côté là. The same place. Les jours prend He l'expérience. said you are going to Ça experience. c'est côté m'pas vle aller. That's the place I don't want to go. Allez dans l'enfer. Go to hell. C'est plus haut s'il I te plaît. beg of you, please. Allez dans l'enfer. Go to hell. L'enfer pas fait pour nous. Hell does not feed. Allez là. Do not go there. Même côté à m'tendez là. And that's the Prier. place. M'a brûlé. I'm screaming. Fait pas se plaît à The faire. worm that doesn't look like worm. Coulève. The snakes. Y a pas très. They going in. Douleur. The pain. M'a brûlé. I'm screaming. Il dit mal si yo. He said, go tell them. Moun kap masturbe tête Those yo. who don't masturbate. Il dit malgré yo l'église. So whether it is church, Yo pile dans yo. many of them, Kap masturbe tête yo. Qui mari. there's husbands. Yo masturbe tête yo. Al dit yo pour moi. Tell them Yo pas qu'à tromper. they cannot, Yo qu'à tromper ou même. cannot fool you Parce qu'on c'est l'homme. because you're a Yo man. qu'à tromper au They pasteur. fool a pastor. Parce que yo c'est l'homme. They are men. Il dit al dit c'est moi même But qui you moi tell même. them, I'm the one who L'homme created fait it. exister. It exists. Il dit al dit yo pour He moi. said, go tell them. Après ça, il porte mon corps. And then he brought me Dans un département. in another department Côté que moi prophète. where I see prophets, Moi pasteur. I see pastors, Évangéliste. evangelists, Moi tout le monde. I see everyone. Moi y a crié moi. I see them screaming. Département ça That péché. department is even hotter. Crié. They crying, Y a crié. crying. Qu'il y a un pasteur And there's a pastor qui relève. that called me. Dit qui est-ce qui connaît là? He said, who knows me here? Il relève. He called me. Il dit moi là He s'il te said, I plaît. call you, please. Supplie Jésus de I will beg Jesus to get me out. I said, I cannot do anything for you. I'm only a visitor. I cannot do anything for you. Même côté à Jésus aller. In that simplest Jésus pas bon côté non encore. Jesus was not there. Même garder moi démon. When I was looking at some demons coming towards Yo me, dis Jésus en train de faire quitter. he said, don't do Parce qu'on fait trois fois que sous terre. You're fresh Parce on que earth. même à ce temps là pas là encore. Your pastor's Nous not there no pouvons pas more. quitter. We're gonna make Nous you. tout l'eau là. We're gonna kill you. Pas le petit son ouais. You would not go Même quand on down with appelle you. Jésus. And that's simply the word Jesus. Retour. Jesus, help me. Where are you? Help me. Help me. Démon il m'a fait sous moi. And the demons are Quand il a fait sous moi. while they were coming at Jésus me. paraît. Jesus showed up Sauve Jésus. and then served Jesus. Même côté In that same place, moi on apôtre. I saw an apostle, prophet. Prophète la femme si. The prophet make a sign Li to bon me. nom. He gave me his name. Il dit m'te fait. He said I was the Holy One. L'église moi. I was my church South Africa. in South Africa, En Johannesburg. in Li Johannesburg. bon nom l'église He là. gave me the name of the Il church. dit m'y gen 4 He petits. said I have 4 children. Il dit s'il te He plaît. said please, Sou capable aller if Africa. you can go to Sou Africa, capable aller South if you Africa. can go to South Africa, Johannesburg. Mais Johannesburg, comment l'église moi relève? how my church Mais called, comment madame moi the name relève? of my wife. Des 4 I petits. have 4 children. Al dit on le fait Tell exister. them hell Moi exists. dis pour qui sont I là? said, why are you Il here? dit moi là. He said, I'm here Parce que m'konna bay faux because I was prophétie. giving false Il prophecy. dit m'n'a pas poste prophète moi. Because I was a false M'pas de prophet. prophète. I was not a real Jésus prophet. gardé. Jesus looked at Jésus me. dit malé He avant. said, Vous allez où même? I call you. Vous prêchez parole moi. Preach the word of God. Malé avant. Get better Tu vas pas faux If prophétie. you false prophecy. Il commence à faire vivre ça pour Dieu à vivre là. Il fait ma vivre ça pour faire Dieu à vivre là. Believe what they will live. L'enfer existe. Hell exists. Courir pour salir. Run for your salvation. Courir pour salir. Run for your salvation. Courir pour Run for salir. your salvation. Seulement au monde même I'm just a j'avais. person like you. Mon Dieu qu'a fait vous même tout. God can make you Il as pas montré well. me pour mal faire He chef. didn't give it to me. Il Show pas me montré to me pour mal go faire star. He didn't show me to be a Il pas montré star. me for He didn't show fame. me for Il fame. pas montré me for fun. He didn't show me Il montré me for vous-même. He motivated Pour show moi-même. you for Pour me. moi ma septième. Something to Parce que gather trois myself. monde prennent le Because too faire. many people are going to hell. Amen, je côtoie. Close your eyes where you are. Pas besoin d'ajouter là-dedans encore. I don't need to add anything else.